Nongeye kubaha ikaze abakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose. Tukaba tugiye kwerekeza mu makuru ari ku rugamba uko ibintu byifashe uko byari bimeze ahabiri intambara aho M23 na FARDC byongeye gukozanyaho imirwano ikabikomeye mu bice bitandukanye nkuko tugiye kwibagezaho muri Warikareho Wazalendo ikaba yamaze kuva mu birindiro byose yaherukaga kwambura AFC M23 byifashe biterero ku mirongo y'urugamba yose. Reka tugaruke uko byifashe, reka duhere muri Rucuru aho hari kuvuga imirwano ikaze mu midugudu myinshi ya Bukombo hagati ya M23 na FARDC. Kuri wa mbere tariki 13 kwakira 2025 mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Bukombo muri territoire ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru habera imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zifatanya na FARDC. Aya makuru avuga ko iyi mirwano yatangiye kuva mu cyumweru gishize ikaba yaribanze mu midugudu ya Mashango, Kanyatsi na Kibwe, bituma abaturage bahunga buhoro buhoro berekeza Bukombo centre no mu yindi midugudu bituranye. Nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Actualité.cd cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeza bivuga, iyi mirwano ikaze yatumye hapfa abasivile benshi bituma abantu babarirwa mu magana bahunga ingo zabo. Amazu menshi yaratwitswe kandi mu duce nka Buma na Munguri. Byongeye kandi abasivile bagera kuri 20 barishwe kuwa gatandatu tariki 11 ukwakira Iluza groupement ya Tongo na Mushababwe groupement ya Bukombo nkuko amakuru abitangaza. Ariko umubare w'abapfiriye aho nuremezwa n'inzego zibishinzwe. Usibye Bukombo na Tongo, imijyi ya Lukweti ni muri Masisi na Kibati muri Warikare nayo yabereyemo imirwano hagati ya M23 n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo nk'iyobowe na Jean-Marie Bonane na NDC ya Guido Muisa mu mpera z'icyumweru gishize. Ngira ngo rero murumva uko muri Rucuru byifashe. Reka dukomeze ku mirongo y'urugamba muri Warikare rero Wazalendo ikaba yavuye mu birindiro byose yaherukaga kwambura AFC M23. Imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu ihuriro Wazalendo ryigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye mu birindiro byose yaherukaga kwambura AFC M23 muri territoire ya Warikare. Tariki 11 ukwakira 2025 Wazalendo yafashe ibirindiro 4 AFC M23 yari imazemo amezi 7 mu gice cya Kibati groupement ya Luberike nyuma y'imirwano ikomeye y'imande zombi yari yatangiye tariki ya 9. Imirwano yumvikanagamo imbunda ziremereye n'into yatumye abaturage benshi bahungira mu mashyamba, abandi bahitamo kwifungirana mu ngo zabo kubera ubwoba. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 kwakira byamenyekanye ko Wazalendo yavuye muri ibirindiro byerekeza mu gace, no kuvanga iyi Wazalendo yerekeje mu gace ka Miba yahozemo mu ntera y'ibirometero 5 mu burengerazuba bwa Kibati. Kuva muri iki gitondo abarwanyi ba AFC M23 basubiye muri ibirindiro. AFC M23 yari yarashyize imbaraga muri Kibati nyuma yo kuva mu mujyi wa Warikare mu ntangiriro za Mata 2025 nta mirwano ibaye. Icyo gihe yasobanuye ko yabikoze kugira ngo ibiganiro iri kugirana leta ya Kongo muri Qatar bibe mu mwuka mwiza. Inshuro nyinshi Wazalendo yagerageje kugaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 muri Kibati kugira ngo ibiyambure, ariko ntacyo byatanze. Ngira ngo rero murumva uko ibintu byifashe muri Kibati ndetse no muri Rucuru. Ubwo turavuga mu midugudu nka Bukombo aho imirwano ikomeje kubera hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ibintu rero bikomeje gukomera mu gihe mujyanye na diplomasi. Tshisekedi akomeje kwigira nyoni nyinshi, akomeje kwerekana ko atigeze yifuza intambara ku Rwanda ndetse agakomeza gusakaza mu bitangazamakuru bitandukanye, akomeje kwerekana ko u Rwanda ari rwo rwamuteye. Ubwo ari kwereka amahanga uburyo icyo yatsinzwemo, aho ibiganiro byatangiye kubera i Doha muri Qatar ndetse nawe ubwe ari koherezamo
y'abayobozi batandukanye by'umwihariko abatekinisiye kugira ngo barebe uburyo amakuru yagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibyo biganiro bikaba biri kujyana no kuba yemera ko AFC M23 ari ishyaka ry'abanyekongo, kuko nta kuntu waganira n'ishyaka ry'abanyamahanga cyangwa umutwe twaje intwaro w'abanyamahanga kugira ngo mugarure amahoro. Ibyo ntibibaho. Rero Tshisekedi ukomeje ibiganiro akaba akomeje kwerekana ko mu by'ukuri iyi FRDC itari kurwana n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo nako n'abasirikare umutwe twaje intwaro w'abakongomani, ahubwo ari kurwana na RDF, ari kurwana RDF, Rwanda Defense Force, ingabo z'u Rwanda. Ibi ngibi bijyanye n'ibyo yatangarije mu gihugu cy'Ububiligi, aho yabwiraga perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abambari be barimo Patrick Muyaya, yaba Suminwa vice perezida we ndetse n'abandi batandukanye. Suminwa ni Premier Minister wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Intebe, ndetse n'abandi batandukanye abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba bakomeje kugaragaza uburyo u Rwanda rwo rwatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda rukomeje kubabwira ko ibyo barimo ari ukwigiza nkana, ari imikino y'abana ndetse ari imikino y'ibinyoma. Ubwo turavuga nk'ibyatangajwe n'umuyobozi wa diplomasi y'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Uyu mu honorable rero akaba akomeje kugenda akubita ababaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abayobozi bayo barangajwe imbere na Chilombo, aho bakomeje kugenda basakaza ibinyoma mu bihugu by'amahanga. Perezida w'u Rwanda nawe ntiyari iminwa ndetse na Ange Kagame, ubwo murabyibuka neza ubwo Chilombo yavugaga amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, yarabasubije aravuga ati ibintu by'ibiduke cyangwa by'ibigunguru bigenda bibomborekana byibarangura bisakuza. Ni amagambo yavuzwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ikigaragaza ko ibijyanye na diplomasi bigoye cyane ko bizajya ku murongo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko mu gihe Kinshasa itaremera ko M23 ari abarwanyi b'abanyekongo bari kurwana, ikumva ko u Rwanda arirwo bari kurwana, bizagorana cyane. Mu gihe rero twiteguye ibijyanye n'amakuru y'ibiri kubera i Doha, reka dutegereze kuko ibiganiro bigiye kongera gusukurwa. Dukomeje kugenda tubona aya makuru, reka tugeze turebe niba ibiganiro nibisubukurwa hari icyo bizatanga mu bijyanye no ku mirongo y'urugamba. Tshisekedi niba azahagarika imirwano, niba azahagarika kohereza ibisasu bye mu bice bitandukanye birimo igice cya Minembwe ahatuye abanyamurenge, ahari kugenda barasaditse ku birindiro bya M23. Bakunzi ba Pirate News TV, mukomeze mubane natwe, turakomeza tugende tubagezaho amakuru agiye atandukanye ku rugamba, naho ubundi amakuru yacu nakagaruka.